Oi katrok ka papenyeng hapeding serok halinti benlet chaka jaka penlong public hearing ke Shri Cement Limited kelasha thangno omla bentip manu bathang ya katrok ya kani ka public hearing labo ban penlong menta kesingi da ka Meghalaya State Pollution Control Board halor ke jingtmu ti motion da ka company Shri Cement halum serman elaka nongkle ha ka jaka ka behe arspa khanyo wan laispa khandai pusang kata